Nazlı, Kızım. kiçinekeyim, Bebeğim. canvarım. Kiçinekeyim, salam. Mesaj orada Қатал жерде емес. Sana eminim. Жаңа жылдық белегімді өз қолыменен бергім келді. Nazlı'nı kayra beresin be. Аны сен үшін бағып келдім. Sana geri Қайра берейін деп. Özledim. Сағындым. Дағы баштадың бы жалғаныңды? Sühan. Sühan, Бар жалған. Seninle саға байланыштуу эч бир нерсе жалган эмес. Ömrümde mınçalık namusuma eçkim tegen emez. Eçkim mınçalık gemsinken da emez. Atama жақындаш үшін мені қолдандың. Мындан әрі алдай албайсың мені. Ben aşık. Мен сага ашыкмын. Ama tabii Албетте ona буга да inanıyorsun. ишенбейсиң. Жоғал кет жашоомдон. Bak Уксаң, ben hayatımda... мен апам менен гана жашап келдим. O hayatta Атамды babamı çok fazla тааныбаганга tanımak мүмкүнчүлүк istedim болгон жок. Ama oradan Ал anlamadım. жөнүндө апамдан гана уга алдым. Bunun Бул benim için мен ne үчүн kadar канчалык önemli olduğunu деңгээлде маанилүү экенин түшүнө билүүң да, bana artık мага pek болгон inanmam ишеничиң да мүмкүн эмес. Bunu biliyorum. Муну билем. Эч болбосо ушуну билгениң жакшы экен. Эгер сен ойлогондой акмак адам болсоң, азыркы учурда мен жөнүндө оюң мени ойлондуруп да койбойт болчу. Бирок андай эмес. Андай эмес. Атамдын апама берген биринчи белеги. Ыр түрүндө. Каллиграфиялык жазма менен жазылыптыр. Ne yazıyor? Эмне деп жазылыптыр? Ачуусу жок сүйүү барбы, Yıkmamış. айтчы мага. Kıymamış. Азабына көз жаштын салбай турган, кеч күздөгү саргайган жалбырактай кеберсите соолотуп албай турган, бакытынан ажырап калбай турган. Mutlu yıllar. Жакшы жыл болсун.